Igbo King no ne Nkwaseafuo stati ku Ghana for man panyini kwasea na yina aye na dwen so nte dida ayeye o social media nyina ganfo no de omunim yansa wo hene na be krese on fa asase bia ma obia onim Igbo King bia obabia what I say ba se dwomama ne no pictures ko banyina ye nhu gahene aga chief oni omu oni se Igbo King no pictures dwomama kwase panyini ne ehu se oni Igbo King wo pictures enti nipa no nti o mekasa Igbo King kwase panyini a stupid guy who you call yourself a king in Ghana. Igbo King, if Mahama, that stupid man, is scared of you, we Ghanaians are not scared of you. And finally, Twene Jonas, the almighty Twene Jonas, the king of all women, will be adding a voice and the submission on the alleged Igbo King in Ghana. As we Banagana for him say, Penyah Mayanti Twene Jonas and Kan. Finally, our by Casa, no buy and one fans way. While fire Mahama said, Mahama called you brother say, Mahama can't him for no best will come to boom, Elton Ghana, Emma Igbo man, you know. While call you by or new brother, I didn't semi by Ghana for Casa. Else Mahama Yoku, on Tinin Kashi as President of Ghana, who think I'm to say Mahama. I call you brother and send the blue or the above one. I open a broke media. Let's watch any deal. Over like keep video, not that my subscriber to some can keep notification on creators. Updates. Now better why you their mammy. Our comments, section, also Basso, and watch you of us any action. And I've been giving you updates on the alleged Igbo King in Ghana. Time whatever Ghana ha, a year 1995, we people had Mojuma Noye, just out into Makulaka creators. Until 1998, Oshia the year as a liberty, Oshia the year liberty, Igbo's ever Ghana has central region. Brewa, traditional area, Horn, and said, free. From there, Omatina 2012, 30th October, 30th August 2012, said, yes, share and ever Ghana, I is not Ghana. Treasury Council ewo hobi ye dina kwanso ko go shia gamanche e gamanche ahimfie after that no homo wo bia gamanche edi bia no man o mu bi just say I've been giving you update adibo so hu papa abrabum bia o Ghana ha no mama update on that na issue by onu say papa the spokesperson ye ni amu akromansa as we should communicate to the bi e se ma ga ahemfo ne kasa an omunim papa omunim Igbo man yi omunim zo ye ken e Ghana ha ebe kan se bebe ama okromada ga se de omunya do makaka na yade Igbo man yi tena kunyaso no na ga ahemfu nyina ho mo na mo de tena kunyaso e ma se ma okromada be kan ye no Brewa National Council omu president na akwajan oh yeah o hinem expect the same thing ese ga chief enya se mo kan omu ka se omu ne man ya te se ni ngwase e ba na omu twom wada se ye asem no ye hu de o kan gwa kire ye hu de o kan emu no kre e da kire. But Tribunals Abamubi was one tears as we bring Mahama the media as we Ghana force say Igbo man here no we not the here Igbo man for our country self. We not the here this Igbo man. Make you come out but Mahama I did on cafe. You know they say Mahama for the loan. Or come motor Ghana. Ama Igbo man I tell the Tribunal fans we be fire Mahama back to back. We Gina no so hard one. 1%. Obviously, our leaders are supporting the Igbo King in Ghana. I don't think that your mama kwasi panyini ntimi nkasa mfa ho no. What is your Abema press conference? What is your Abema press conference? And so, yeku Ghana ni di o mekasa wo, but yekokum ye friends en I anukura Trump nkuku omu wo de bomb kwase omu nukura program keke. Ewo Iranian, Iran, no de kwase abedidi Trump atem. But Ghana ni ala tania buana makofa na amagene bribe abetena Ghana no wakoku Patrick Tete Igbo King no ne Nkwaseafuo stati ku Ghana for man panyini kwasea na yina aye na dwen so nte dida ayeye o social media nyina ganfo no de omunim yansa wo hene na be krese on fa asase bia ma obia onim Igbo King bia obabia what I say ba se Mahama ne no pictures ko banyina ye nhu gahene aga chief oni omu oni say Igbo King no pictures Mahama kwase panyini ne ehu se oni Igbo King wo pictures enti nipa no nti o mekasa na se o mekasa ye nyina ti Ghana o ye hwe so jimi a NDC ye betu o maban no meka kura kire o mo ye ntena na mo ntena na Nkwaseafuo ye nanano mo mmefa omumogya emeku years upon years enko abrofo entokwa Britain for na ye nyigeni independence na ye metna ya ikrom ni yese ye mpanifo bi agimema kwagigi Igbo fo alatafo sika nti omo ye mwanti omo edi
o minor mala tafo no mu ba be kunye sa nkwase asem we anywhere e bi nsi wo Ghana ho Igbo King no ku enipa mienu kura aka ho a me amebo pa mo bi akoku no ma be tu ma be tu Mahama na ya eden me Igbo King ma chem ba bi oti nyina o ware Ghana ni kwase aba bi enti Ghana ni na course okope na ware na nko nti ase Ghana ma objimi no foreigners nko na omope o ware Ghana ni aba ya kwase aba bi enti o ma chem ba bi oti nyina ti me eden memo obi akoku na firi ase ti mun kan che no onim na okoku Ghana ni ba ko bio se Mahama na jimi no ntimi mekasa wo ho a me de me kan kura che no Mahama nya Ghana dia nya Ghana nya ne dia wati ase ya na ye di jimi koto abama na enim se okwase a enti akoto abama no na se wa ba na se wa jimi na wakoy sama ba se mumekun a na se o ntimi nka ho asem se osurum du ko Mahama ne bribe a me anya me masem me de me tie se munnim na Nigeria fo no Nkwaseafuo munnim na mo de mpekoku obi a me mebo pa me abekum bi simple e de me ka no kra kire mu enti munnim a we nya mo first and last amakoku Ghana ni ba akopɛ munnim na mo de mo pɛ won send video no ma Igbo King no Igbo King amenka ne bro na tie ase Igbo King Nkwaseampanyin a stupid guy who you call yourself a king in Ghana Igbo King. If Mahama, that stupid man, is scared of you, we Ghanaians are not scared of you. This will be the last and first and last time you use your own people to go and kill Ghana people. If you do that again, I myself will come and finish you that same night. Me na me catch you. Mesuma obi o ma chemba bi out. Amu obabi kum. Se Mahama na jimia. Onso ntimi nkasa because mo akoma niska. So we jimia. We nya first and last munku Ghana ni bia bio. Se mo wi nipa na mo bia nim se mo ye udi fo mo wi nipa na ma. Munko mukrum na munko kum nipa na mo we ho. Nya Ghana fo na mbeku om. Se mo jimia. Wabo obi krom awo abo obi krom ede ntina wo no timi nya kokodro se me kwa koku krom ofo no mako free because ma jimi empanimfo ne mo anti me matues ka to mo nti de empena me ye wabodam na ordinary arrogant bi abetena TikTok trete blogger say blogger bi obeka na se mo be ordinary be court Kwasea court benja gibi nim no ordinary Kwasea say o ma Ghana ni akoda prison because of Nigeria ni amedonya me ka judge me bo pa me akopo no me donya me timo pa mo kan che Ghana judges no se wo bema ala tania boat na Ghana ho na why then wo de Ghana ni akoto jail because what threat ana akodi ala tania tema wabodam ka court wo be sori afiri ho me donya me na me ka che ye ka se bi jam magimi ho stop people Mahama unyimi ya Kwasea awudifo ya begu omanum Ghana fo akasa hu fin otimi aka ho asem but Trump how many hours 12 hours journey now the Jimmy akoka ho asem amane ye panish Ghana fo a wo mo akotua sika ma bulldog na despite no so Nkwaseampanyin ordinary TV ama bulldog no so ontraso ntwantro bulldog muntie me ye enye me minti na Trump abande Ghana visa Nkwaseampanyin bulldog enye me Twene Jonas ntia na me de grass nko anam enu ntina Trump bu afunu abande Ghana visa tie me Jimmy numre me anu anumre me safa ho bisa o me se die ntina o ma bande o mo se oku jeto abra Nkwaseampanyin no ekwo shate Washington down enya me ne oku jeto abra Nkwaseam ne koi one Kevin Taylor Nkwaseampanyin na oti obadan mu huro ema pieto ewa brucho huro broni abere wa pieto no omu eno mu di omu Jimmy madabi ambetena ka chom se yato abana mama wi mun forget MPP sem na mumu oman no yeto abama wo ne yeso wo inse kima wo ye national asset wo ye nation prophet and president wo ye president for the whole nation wo nya president for one party enti se enti na akofo anu metena so oman ko shate Washington embassy down say yemma NDC ni ntukwan yemma NDC ni visa yemma munkwan ma Jimmy ena mko Jimmy ye no wo se ohun se NPP ni na yawo no wa ha no ne maami free Ghana ne papa free Ghana no or ya American citizen into deny the privilege say wo mani nye visa ma ukroma Americans will be responding with the same action enti Jimmy amko Jimmy Washington no and America responded the same time amwa
Edientina would Jimmy Kobo me abra woni mu anyina o se me nya adwuma menye a foreign minister nyamenam kwashate Washington down omu kona me nka ho meka ho anka meka che om say Jimmy decision omu ko decide no because obi okura American passport nkwa na beje visa ewo Ghana embassy ho the onkura American passport no ye Ghana ni no okura Ghana passport o ye Ghana ni nti oba ohia visa nti movement ya Ghana ni de passport aba America embassy ewo ho no se me beje Ghana visa come krom Ghana no who deny na we deny American citizen because we American ni mfa ho say or the lottery na buy no because soldier no ye citizen or American citizen the America be responded mfa ho say na ne maame ewo no Ghana ne maame de ne ba buruchire obviously you are trending that they have arrested you ni na ya NDC for na Jimmy me obi anchem ni nyina omo bo antro omo twetwa usikase ngofun enyen entwa ntro sa batemfa me de no kura no me ba beto nyamenam control enti se wo ye ya ye post wanya post 2x4 na wo no kwosisi amregu America fo so na omo sisi amra na wasisi agu Washington no omo di the same thing ma Ghana na omo so ashate Ghana embassy ama sisi a Ghana fo wo visa nyina mo ba ne omo reject omo deport omo back eye hwan fault eye mu Jimmy am ko Jimmy wo no ena America government so respond ma mo a mu di Jimmy na no matwetwe ska ma Nkwaseafuo se omo nko TV so nko di Twene Jonas atem say eye meme ntina ama America abande Ghana wa bodam wako bande American citizen no omuri omumba no citizen Nkwaseafuo who are you America no say no motie if you do something to them they will respond and say Ghana ye Jimmy esemo a ku Saudi Arabia fo ni Kuwait fo omutimi hwie Ghana ni free abrosan so beto fom no awu na John Mahama to was na ministers to was no obi at was no dabi na omusere na omsan di Jimmy amba oh ye de mo labor export to Saudi Arabia na ai Jordan ne wan ku Ghana fo no obi antimi nkasa no dabi America se Saddam Hussein kokun America ni wo Iraq kokun ni bi se woni ma ko history no here amon fa ho say nipa no ye Ghana ni no abe citizen kokun no be ba bi kun bi enti se we deny American citizen privilege so momra Ghana almost be deny also privilege so won ma America enti dia bi na mudi Jimmy pretend say dia me na me rule Ghana no adan ma Jimmy say stop people ya to abana mama wie e dia ne say na me time MPP ni ntime ma MPP ni ntu kwan kwasia sa na ebu oman obeye sa MPP ni no nya Ghana ni o ya America ni o do beko ni yakoyeren ya the same results ama Ghana for enti ene Ghana soccer ye beboy by football ye beboy ma senko for chance kwa because ma Jimmy aban kwasia abese nko for ma chance kwa anya mu Jimmy anka ne boy nkofo betimi agije visa aba no ma bewuram no ma nko bio no ma yeren o ma fa ho abeda ne citizen no mu abrabo ayeye enso mu selfish reason antimo kwahihye Nkwasea mra gu abrofo no so abroni sa no te ono bibini wasia mfa onye hwe enti se odi Jimmy aba na wo no ba be kire se o ma obi say you take bribe to insult Ghana leaders that be maybe bribe ben Kevin Taylor and ko born pa say o me that nkofo so ba be deport me and na ma me yeden me so me hit your back enti me hit your ade ma ku real position next time no me de mo ba power bi wa mu nkotua sika ma kwase mpanyini bi a oba na taduane mani di say o me that nkofo so be deport me abra mu nim se mu nya obi a o John Mahama kwase mpanyini wo ye wan onu nua Ibrahim Mahama Jimmy fo mi no hwan mo ye wan a mo no Nkwaseafuo mu nkotua sika ma Jimmy we say ono no abra kufu ado kura ntimi deport me Nkwaseafuo who are you akufu ado kura ono friend ho lawyer no no kura ntimi deport me na Nkwaseafuo di say mo Jimmy fo na mbetimi ane so enti okoye ai mokoye Nkwasea de na afi no ai munya ho punishment ana mudi mu Jimmy bubo mi din ho a munim se me de no kura ne ba beto me ko bi se America fo no mo se country bi obe refuse America entry bi amuso be refuse no entry enti se Ghana president I refuse se ma American citizen visa omonso ma Ghana for visa simple and it's simple truth enti Ghana ni awo visa
10 years 5 years bia ube wura America eno ano visa no America president atwam because the same treatment amode mom no omo so the same treatment mamo enti Ghana ni apeso ko school America no o apply no ma deny because omo ma me wuram because oba untimi nkobi wo kwa omma bi wonti wo beda wie school no nti omo ma mu deny enti eye me ena me control Ghana na da bi eye dwoma Kwase ampanyi ne control enti se to abama wa forget say ye bebu NDC fo ye bebu CPP fo ye bebu party we fo da bi na we yes a party fo from so bad sa na omo de be ye enti ye to abama wi a ya so in as a whole national president unye party bi nko president say majiminti oh obviously Malik Besel said you are nobody sa Kwase ampanyi na ya youth employment no what won su di matemo special video ma me hwe menyenye sa video na me ba be fire no fucking ne Kwase jimi sa no on jimi sia o mote wona ma me jimi a Kwase wo ye mampanyi kura onkonku wo ye wo Kwase youth leader o ko kama se ma ye ne eso unso mbe ba be ka de obeka de obe unya Twene Jonas di asema wo ka bi ombe ba be ka che me won munya kobo me din a asem no moye den ba be ka che me enti because Ghana for ni na look up to me, NDC ni look up to me, MPP ni look up to me, CPP ni look up to me o ni se me nko ani ni pa me nye bribe me ba be ka no kure asa obia de na fu na nam Captain Smart nye na alata fo mo ya toni Igbo fo mo ya tono enti say nipa we sell out Igbo fu ka se on pen nipa 5 kura mo nkoku na nadwo ya obeyi nipa na kwa mo makoku no because Igbo ni no ma che say onu ntime ntena abra onu moja ntime ntena ti say Ghana ni betimi atena 20 years no wi nipa nam dabi omo wi nipa nam ti say Ghana ni anya akrante nam no what I say no mutienti say de ya Ghana ni timi ko dawuram forest say me ko hanti akrante nam no sa na Igbo ni so eso kokum nipa we enti ayedan ya Captain Smart ombema na ayere adi nipa bebre aba mu oku omo no mama ni sika enti last hour o amfa nipa na ama omo abeku Captain Smart na we ntube unse nipa yira saa yehu ba bi omo o wa asimasi ba yira o wa obenten ba yira o wa asimasi ayira eye Igbo fo na ewe mo omo kun omo bechiw na omo kun na omo twitwa ahye di freezer omo generator omo fi enti body nem pro o hye fridge na omo yi o we nkakra omo ya wudifo enu ntina omo wo eda ho no eda Nigeria omo wo ho omo ne Nigeria government won to kwadendende from Boko Haram the bia omo the face so on da Boko Haram no omo ye army Igbo fo no ya army a omo no ahanti Nigeria ban sa so mpeso omo te omo kingdom na Nigeria ban so on te ase what I say enti oma ya Nigeria ban tim ku omo se anu muso be ku Nigeria soldier for ni police for no ti amfa wo ho na omo hu se Mahama ye Kwasea oni ga ama nchemo enti emra ne emere yemfa scamming sika ya scamming nya no emeto mu enti no mato Mahama ntimi nkasa no nya sa anka wo obi a mampanyini first gentleman Nkwaseafuo obi aba okurum na omu claim kinship a omu na ese step down now deport omu nyina da bi wagimi ntimi nkasa Kwasea say we leader enti nipa na gimi na me fire na obi a magira me yese no akwaji sika me kwaji hwan sika me mpem Kwasea de Kwasea me sika me wo okurum ano o ka se ebi eti se Ibrahim Mahama mo ne nam Ghana from Nkwaseafuo no ka se o mutipe ne Trump okuje to abra kwa ni tinu se abenkwan anwagum onu no twotwo Nkwaseaa comment gu di Trump atem no mo no o ka se mutipe ne Trump na yi ne bakura betimi afidi Ibrahim Mahama ne Mahama busu anyina for the next 2000 years Kwasea Ghana sikani jimi obi oye common store owner kura wo mantemu ano o sika chen said ya can despite akan escafo East Legon ho nyina ne Ibrahim Mahama ne nabusuanfo nyina sika bom enuru obi o store keke wa America Kwasea Ghana sikani jimi America oba obi si o sikani a ono ne de no hundreds of billions of dollars Amazon kura sika betimi ato the whole Africa ne nyina omu kura na mama bro mo ase omu nkodi di nkofo atem nti mo no post back amunya jimi nkoa omu ho afin na Nkwaseaa de hwe na eyeto abai na mo di jimi akona Mahama tua nipa bonefo kase mo nkobo electoral commission for next time no mo kofre obi so nko electoral commission no ankwa hwan fault nipa mu ntua omu ka
na masanse se trafo no mo bo mo na afei no nipa de saniti da ho na okwabena ni tia so wofom na police ni kuratuo na dwomama kwasea ne yo no se ma mo nchi omo ma mo mo tuo nko omo ma stand down ne enhwe se nipa bonefo nyewe enti next time na ban bi ba na odi dwomama yere to form na otia ni ti so a wan na ema me condemn sa ade no enti na wanya post 4 years bi abesisa enti 4 years no ba na uko position na obi nso ba na oye obi a eye hwan na emeka bi ma wo enti unya post anche se kumkum nipa anaye nkwase ade jimi oman no yeto aba moma obi anyina oni boys bi ama police ni bia asarande aba no hwahia boy bi obe boys atutrafo yeso mo ba momom tunko mana mo nche mo kogu prison simple afi yato aba na wie NDC ni gina CPP ni gina wo gina electoral commission abobo wa lusu simple no obi akọ ne baby da bi magimi ntichinchini age sentokwa hunu na obi head masmo obi wonko head ha wakumsin sa na de no manya film dwomama kwase mpanyini on jimi amko jimi we nyansa me no obi say do you think NDC people support you kwase am NDC for mu nyina Nkwaseafuo me ohwe me amepo me so obi amepo obi ama na support me mpo obi o support me o me ka no kure wa ni nyansa no betie no kure Igbo ni no okokun Patrick Tete no echina ye gya omo no omo bedore organ ho a no omo ba o betimi abekun wa Kwase mpanyini no ba Patrick Tete ono asori anopo se me nkobokro no na me nkodanse awam me sori de me nsaye bibi na me kọ adwuma no afa dropping taxi na Igbofuo yi elde ni duru kwa ma amako mia ne kwa kuno atwitwa ne kote atwitwa na ayi na koma nyina afiri ni mu atwitwa ne ketere ma de part na ekọ atwene mogya nyina ebetimi ato bia ti adan na sa wudifuo we no yete wona mampanyini ntime nkasa because wagimi wakwaje bribe na yete wo say ye be na NDC MPP se muni twasiro ate Kwasea the same way na Akufo-Addo na teso no akosa wudifuo cannibals vampires abegu o man man kame condemn enti dwomama Kwasea mpanyini so akweren akosese o man ba ese me condemn Kwasea because Igbo ni no onim se we NDC ni na we MPP ni obetima ku bia what I say awudifo udini kronfo ba so na oba be wiawa o mise party awo ana Nigeria fo bia nim so me akronfo ukọ Netherlands aye pamom ukọ Germany aye pamom ukọ America aye ukọ Canada aye pam ukọ ba bi America kura Trump deport o munyina afri kroma Nigeria ni bia waka okroma bia o de America o de Ghana passport na because ye mpanifo na jimi ena o makoye passport ama Nigeria for because ye mpanifo na ye mwa Ghana ni pe passport enya ma no na ala tani ba ne ayama no ni ajiska so enti media ba be kan okra na kire before it becomes too late mon kan kire Igbo King no se wa mammoa ni sika amenyi sika okum nipa bio amebo pa ma obi abekuno dwomama ntime mowa na ne yere Kwasea ba ne so ntime nkasa tiri amecho ni yo enti omunima make sure say Nigeria ni bia emma news say Nigeria for miensa na mienu akoku Ghana ni bia toka ana say Nigeria ni bi police wa akọchi omso makoku Ghana ni bi ebisi bio a Igbo King bewu se dwomama se ojimo ntimi report na obewu tiri amecho no enti mon kan kire no san Kwasea asem we mesoso so kwa me nkroma mu eme kunto kwa dende Kwasea mo ne na mo mfa so be na o so yeto abama mo ye bideda mo ye ba betwa turum how many months nie ade a ebe sei nkura ene magunu ebe sei ye culture ya to so aba wie ye pemampanyino nim nyansa no aba betwam ye se Akufo-Addo agimi odi ntrum 20 ntwam dwomama ba ya asada no betwam oba how many months nie ne Kwasea watimi atwam dabi Kwasea mpanyini sei na ado ba mo de mo be compare Trump ba ya asada na no sign executive order twam nti Jimmy Trump ade bio ka so baby awaye nyina momo ba ya ade amuka asem beye no muntime nye ba kokura 24 hour economy no muntime nye sa America so ma bie nyuma mu diskani na toto cars ma Nkwaseafuo Kwasea bia si ni tise bosom ni tise osonoti jam fi akoto Toyota Camry ama no na wunya sika ntua na esefo ka na wunya sika ntua teacher fo wunya boa sa Camry ni sika betime tua na esefo amoma kogu kwalebuo ana akotugu ji ho no ma sevu ni pankwa da bi magimi ntinese for gu strike na mo ye moase ya wan nkoto aba mamu bio
Fasika no kotua teacher fo na omo nko kire nkura de wo si wagimi nti nkura ntena fie na wonkotua omo na de sika na de asese agu agrada ka mu no e de nam kronfo ba na masese sika ama no obi say stop insulting your mama na kwasea your mama ne ko bo Kevin Taylor aboa ne pa na onim sese na baba ko wi why na enim se mo bo Kevin Taylor aboa ne pa me be ka kire mo nam nim se ne me be ka kire mo se mu NDC fo no mo ye moa because me be revenge ya mu ntime nso ano nti the first kwasea nti odwana no me deport Twene Jonas mo boje no so wo de ne beba next week wo de ne beba no me ka kire mo se eye maf talk onyo obia kwasea me be ka kire mo na mo di jiminka se mo ye fast be ka se oh Twene Jonas ye nso man ye nim no ye nim nye kura ne ka se o me ye den o mebo empty threat no da bi mo buy na mo di jimi ebe support ye na wo de obeba wo de ne beba Twene Jonas ye obi deporto aha ye do kwasea bra dwomama kwasea mpanyini na busuamfo nyina metima firi omo kwasea firi Kevin Taylor ni nyina kwasea do you know who I am? I drive luxury cars, BMW, Mercedes, Rolls-Royce, Bentley, J-Wagon, car me pen me sura koto me $1 million, uncountable number of millions of dollars. And you be a sikan makuya. Intina FBI for a sam home bagana besisa criminals or muntimenchi because I make genuine income. On what Jimmy into your ban a told the animal or to your bad then me I own mansions upon mansions upon mansions upon mansions because I'm sensible and I mean who's a good system and I'm capitalizing, I mean making good use of the United States. What I say them into join me yes more team. Obviously you are jealous of John Mama, kwasea me jealous of John Mama saying onim se o kobo Kevin Taylor aboa ne pa se ne bekwa ko wi Ghana ni be ne nim se ai oti wona asoma oba se onkodi Twene Jonas atema Twene Jonas e start se ono nso odi watema ntimi nso ano obi anim nimu nyina mu nim se de o man di Twene Jonas obi antimi emfesi me na mo de mo kwasea eye den ekobo pa anti se mo di jimi akobo pa na afi me revenge mo amu hwe o me de mo be kosa Ibrahim Mahama everyday omni ne secret brame until say bende no mekwa ko wi opposition time about one time be so na me the more secret abegum na o ma lose say poto next time no wa be wi ni power no ba onfa jimi nkobo power say onkobo pa say obi mfa wo mra meto amane because aha no de wo ho ba me wi what you say o de ho ba me wi enti say John Mama no nya kwasea no nim yansa ka onkosoma jimi fo no no te oba dam Emma ni mebo threat fa me no nya fi na me ko fidi akura o I am my boss of my own time me pen na me so phone no madi matem enti kwasea no say me onkura pon school awokotwe o me I don't take care of nobody's children I take care of myself enti I have time to fire you enti me nya jealous of kwasea bi onenam Ghana ho edien no mo wa me I every day sika minya o kan Ghana ministers nyina agu nyina boss me akatua enuru me income me make a day 30 seconds sika minya jo oka Ibrahim Mahama savings account 1 year kura enuru enti die ntina me ko me mani ko bre Nkwaseafuo yi edien no mo wa me ni bi die na Ibrahim Mahama betimi ato amintimento Ibrahim Mahama die no wo bibi obi Ghana Bauxite Limited na John Mama wi amano ena nkofo ha me se obi wi good board no so ama na eno anya adwuma onka kire Ibrahim Mahama se me se oye Ghana ni o privilege so obeye adwuma good board or but omo ko position ombeko position without no good board omo the good board no kwa Ibrahim Mahama memo obi akuku no obewu na ne saman ba next time and ne saman be hunyansa se o manya japade ye nwia simple the same way MPP for ba amantimi anwi ahwe no saa na ye ntena ma obi a mewi ahwe o manya japade ye o manya japade Ibrahim Mahama wi a Bauxite Ghana Bauxite or friend who sikani bisa se watimi e di sikana kwa kotua nkura bi school fees da ana di sikana bi so se oh kunafo ana nkura mo papa wu every month bi ebetua mo kada bi ono nko ana e di sikana of friend who sikani saa nkwase adwuma na nkoso bi o enti gold board no mo nka chance ontimi wi ane ne no ontimi wi ane china e joke enti eno no mo amo ha me no kura mo ntoma dwem enti se oto ho no pe also you can buy private jet or private jet makuma ko 17 udwan me menye show off ntia me private jet 17
ni nyina Boeing company na de ma me de ma twitwa akire mu krada me de e fenzen trotro enam de renta obi pe private jet han na ma de amana han ade bi o wiase bia me pa no ansma so akoto da me yi me credit card akire mu no no $10 million credit card, $5 million credit card, and I'm your friends saying non tap me pay be no answer because level Amadrono. America episode top private jet simple okwa company in the amount normal amount 30 years for Twitter. And no private jet we no titi mo Ghana from West Kenya and be in America how the 100 years I will be amping me as abro mo fumo. America private jet no. What am to me say, yeah, private jet ni. I don't be na kofo adi sika kwan. Ibrahim mama mudi di nkukobu. What nama plane a 2 and then we man vibrate it said yeah. Onam mfutu kwanso we plane. Huh? We plane. We enti me mani nkobere omo masade na omo wo me ti America me chile. I'm enjoying being rich. Enti me ne me kan okra kire omo. Sa latafo no man yi omo mfiri Ghana wa. E omo masem me kan okra kire omo. Eso mu yi omu free obi anko ni krom. I will say I'm a teacher who talk to your mama for us. What she says can na come and bad air boxing where Jimmy Chen will join. The video draw. Minim say mu ye teacher for ntuamuka. Say itina me mbeko position. Me de mbeko ni apel leader on say sikanem command ban fanya boxing. Na me de na ba because your mama de o join crown one for so chen no. Sikana would be piamuka no de amane ba say on fan boxing. Ena de aka no de Jimmy abet now say oh and a good sika yenya and a good sika yenya manya sika na muntua teacher for ka no mko kire nkura na de yes ankura ne babombom ma jo mama uni twa wa Jimmy o ya boa enti say why then wanya sika magije China for machichi om no manya sika de ntina muntua omka ama dwuno mo amenti o masese o ma Jimmy o enti teacher for na amugu fie no ankura ne gu fie no eno no sa na ebu o man Jimmy na sa Nkwaseafuo se be abedi Trump atem abra Trump tua immigrant for kura o deport o mo tua omka o Trump e plane akosi o wa be fro self deporting wa be fro plane akofiri no o je $5,000 o de chew kwafa ko krum ko start abrabo won ye tua obi aka to the sense immigrant kura na ye maniska so mfa nko ni krum start abrabo enti omo a ompe so omo deport omo mu nyina akofro ko na kwasea teacher ni a ye tua tax for taxpayers money tua ne comes magimo ne nyina to cars Oma Jimmy amadwino anso oba Trump na mudi na tem no me say Obama ka otenam enu na Trump da suti me no mu na Biden tnai enu mu na next president be ba betem aden na bibini nkwa de wa Jimmy yeto abama ne wi a no wasise skani nyina de akotoka na wasise skani nyina akoma kwasi broni na broni asan da ne skani na ne kromufo bre to the sense that teacher for ne nurse for ntimi tuom ka jo mama oni twase ka ko teacher for ne ka Jimmy Kwasia bi bat se o we nyina na ndisi ni aboa ne te ho we Captain Smart mu ni twase wate enti jo mama aboa ne na ma ontimi teacher for ne ka no mu diska ne to cars no mu hu ye se yakufo ado anka mo ho afiafi ma betina wo di na tem muwa stupid people Nkwaseafuo asefo Ghana media nyina mu ni twase Nkwaseafuo o de teacher for no muntua mka de muntena fie enkura ne bombo anya hwe 4 years na wo he aka 3.5 years eri omeko fie ni apeni pa odi nyan onim nyansa oba o madwene ma atwe won fa sika ne tutu afie ma hyawfo on fa sika ne nkoma ansansa na idali Nkwaseama na odi sika ne beba betua teacher for atua nurse for na oman na yeyi Nkwaseafuo say stupid people sa na ebu oman. What is what Twene Jonas Africa? What is your take on this issue? How you Penyah block media?